Ana assalomualeykum dostlar. Xizmatdan kelib qoldik Altın Ordaga. Aparaturamen. Navruz kutlu olsun. Xizmatdamiz bugun. Disket kamera gerek bolsa xabarlasingizlar. So'sin жұмыс істейтін балалар керек, kamera түсіретін, muzika qo'yатын балалар жұмысқа қабылдаймын. Xabarlasingizlar. Qalov taratib o'tirau deymi ya? Qalov taratib o'tirau deymi ya? Navruz kutlu olsun. Bir bela çay içip alayıq da. Tabii özüm demdep berem gaz. Bunda men mashinam tur.